Moja baka je doživjela do 99. Evo vidite, 99, da. Ukrajinci dugo žive, da. Pa, da. Pa vi se zdravije hranite. Heljda, Mi jedemo heldu Cikla. 2 puta dnevno. cikla. Ciklu kuham svaki dan. Baš Sve me zanima znate. to jelo od cikle. Kako pravite vi to? Ma kuhamo ciklu u kipućoj vodi, kuhaš dugo. Ali ono dugo uhao, se kako kuha. bude juhao nešto, kako se zove to jelo? Boš. A, borš kuhamo, da. Ciklu stavimo borš, ali inače posebno kuhamo ciklu pa naribeš malo sa ovim kiselo vrhnje. Ili ovo maslinovo ulje promuckaš i jedeš ko salatu, to je ono puno željeza. Da, čitao sam ja malo. Mene Puno, zanima za krv odlično. te ukrajinske veze, znaš, pa ja volim Da. čitam. Suprug prvo nije bio baš sretan sa boršom. Nije. Bio sam. Pa nisi bio već, ono, još sam pravila salatu Amerikanci sa se ne znaju dosta hrane, jel da? Ne. I on je rekao, neću ovo jesti svaki dan. Mi- Sada kad ga mi- kuham mi- borš, mi, jedu na ovako. primjer, moja žena Ne, svaki problem dan da je kuha. svaki dan. Problem je da je jedno vrijeme je baš bilo svaki dan. Pa Ma onda... ona mi jedu I onda Mi sam svaki htio dan samo smo neki smiješni. solidna hrana. Kuhana, jel Da. Danas smo, na primjer, što smo danas? Riž. A jučer smo imali porilog. Pa mahune, pa kupus, kelj, Sve, iz Bavše da, naše. da. Lijepo. Sve je kuhanje, komad mesa i dobro. Da. Pa da. Uvijek je kuhanje, nikad nije McDonald's ili nešto tako. Ma ja mislim to je, kako se kaže, crime. Jesti Zločin. Zločin jesti u McDonald'su u Slavoniji. Da. Kad imaš Kod nas- ovakvu hranu, mi smo kod dobili nas- paradajsko kod do nas- kad je mi ga Nema jeli kao McDonald's ono. ovdje, nismo vidjeli. Ovaj- U Slavoniji nema McDonald'sa baš, a? Ja, komšija moj, on se bavi sa tim suhomesnatim proizvodima. Ovo je tu, do. Druga kuća.